Joseph Muriuki ni uraririkana wega uria maitho make matwikire makura mwaka wa 1985 kavinda karia asinaga macaki ma Mucere Muya kaunti ya Kirinyaga. Uratariria ambiririe ni gutura ni kiongo na ringi nondo gutura tungata mukinyaniru urigitani kavinda kau ritho ria kirimwe gitiga kuona na vuvu kavinda kanini vinya wa maitho make monthe kuona ukiura piu. Nilio nambiririe guturwa ni kiongo 86 Gikora ni kianganda biyo na nini athie kirugoya ngauma bu ngauka ya mutondi sibanjari turato nini ku na nyuta ndawa ikale. Muriuki gatagatirega gicunje kia 50 kia ikari ya kaunti ya Embu arima ina mathina matiganite ma metho. It was quite a surprise for me to learn that the prevalence of eye conditions in Embu County is at over 50% at the community level, and I'm happy with the work that is going on at the community level with our development partners so that we can be able to know how deep the problem is and we can be able to save eyesight for people. Ni kumana na ripoti ya ruvunge rwa Christian Blind Mission na gwatiete miengi mavesanite macini cia urigitani wa metho cia mwigano wa milioni 13.5 kwi thirikari ya kaunti niguo gutetheriria na kuthiria mirimu itiganite ya metho gatagati ka ekari. Kwina program ya kuthie tugiscreenaga metho macukurure na maturari mwitikire kurorua metho tondu vai andu 10 aria arwaru metho nikenda magro kuvora. O kavinda kau gavana wa Embu Cecily Mbarire ni ugite utethio ucio ni ukuvotithia thirikari yake gukinyia utungata urigitani wa metho kwi gicunje kia 60 gia ekari na gicunje kia 80 kia arutwo a guku miwani makiria ma 3,000 ikivecanwo kwiyo gutai marithi. Koguo warorua na wewe no agro guka level 5 ukaororue miwani turavecana free niguo twerwa mundu aukathimwa onekana urenda miwani either ya kuthoma kana ya gutinda nayo ndukathumbuke na kuma turari uthimwe uvewe miwani ya free. Niguo kwithema no gwatu akura kwa metho viu mwingi ni urataro kuyumagiria maita mengi kurorwa ugima wa metho mao gukuma gitaragwa maige muvangori wa NHIF ni gukorwo wenete minene va gutethia murwaru ukinyira utungata mukinyaniru urigitani. Kwi Muriuki wagia mweke wingi wa kugeria gukinyira utungata urigitani uria ungicokia vinya wake wa kuona ringi thiini wa miture kana mikari ya ritho rimwe rikona ana riri ngirega kuona na no amende mone moiri uria ngai angienda ino angene muno tondu ni mbici miture ya mikarire ina thina ino tondu ni mbici ritho riro ritumaga mundu athie. Vandore Vakameme TV ni kaunti ya Embu ni Peter Dennis Fundi.